Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza uw'Imana impaye. Reka twongere tubahe ikaze mu makuru yacu yaranze umunsi. Amakuru tugiye kubagezaho aka kanya aribanda ku bijyanye na coronavirus Covid-19. Mbere yo kubagezaho aya makuru reka mbanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi ziraba ziyagize. I Kigali imidugudu 3 iri muri 6 yari iri muri guma mu rugo yakomorewe. Ibihugu bya Afurika byatangiye gufatanya mu gushaka urukingo rwa coronavirus. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubyeyi ashobora kwanduza Covid-19 uwo atwite. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya mu makuru arambuye. Amakuru yacu arambuye reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko i Kigali imidugudu 3 muri 6 yari iri muri guma mu rugo yakomorewe. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko guhera kuri wa gatandatu tariki 11 Nyakanga 2020 imidugudu 3 muri 6 yo mu mujyi wa Kigali yari yarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo yakuwemo nyuma y'ubusesenguzi bw'inzego z'ubuzima ku cyorezo cya coronavirus bwagaragaje ko nta bwandu bugihari. Imidugudu yakuwe muri gahunda ya guma mu rugo ni uwa Gisenga wo mu kagari ka Kigali, umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, umudugudu wa Ruganwa ya mbere wo mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro, ndetse n'uwa Nyenyeri igice cyo haruguru y'umuhanda cy'amasibo 19 mu kagari ka Bwerankori umurenge wa Kigarama muri Kicukiro. Minisiteri y'Ubuzima bw'Igihugu yatangaje ko imidugudu 3 yindi yo ikomeza kuguma muri gahunda ya guma mu rugo nayo ikazakomorerwa mu gihe bizagaragara ko nta cyorezo cya coronavirus kihagaragara. Iyo midugudu ni uwa Kadobogo mu kagari ka Kigali, umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, umudugudu wa Kamabuye mu kagari ka Nyarurama, umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro, umudugudu wa Zuba mu kagari ka Nyarurama, umurenge wa Kigarama muri Kicukiro, ndetse n'uwa Nyenyeri igice cyo hepfo y'umuhanda cy'amasibo 13 mu kagari ka Bwerankori umurenge wa Kigarama muri Kicukiro. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yibukije abatuye mu midugudu yagumye muri gahunda ya guma mu rugo gukomeza kubahiriza amabwiriza abigenga. Yasabye kandi inzego z'ibanze n'iz'umutekano gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo mabwiriza. Abaturarwanda bose muri rusange barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus yatanzwe n'inzego z'ubuzima. Haba hagize ugaragaraho ibimenyetso cyangwa akabona ubifite agahamagara ku 114. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe watangije ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika mu gushakira hamwe urukingo rwa coronavirus. Uwo mwanzuro ugamije gushakisha inkingo nibura 10 zashyirwa mu cyiciro cyo kugeragezwa mu gihe cya vuba. Ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri Afurika, Africa CDC, nicyo kizayobora icyo gikorwa. Gushakisha uru rukingo bizagirwamo uruhare n'inzobere mpuzamahanga, abaterankunga n'indi miryango nyafurika. Mu gihe amagerageza azaba arangiye, urukingo rukemezwa ruzahita rutangira gukoreshwa. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe watangaje ko kubona urukingo ari bwo buryo bwonyine buzafasha Afurika gutsinda coronavirus, bikazafasha kubura umushinga wo kwihuza k'uwo mugabane. Ibihugu birimo Afurika y'Epfo na Misiri nibyo byatangije amagerageza y'urukingo rwa coronavirus. Hamaze gukorwa ingingo 150 za coronavirus, 19 zirimo kugeragerezwa ku bantu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS muri Afurika ryifatanyije n'inzobere mu by'inkingo mu gusaba umuryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya Afurika kugira icyo bikora kugira ngo inkingo za coronavirus zizagere kuri bose mu gihe hakomeje urugamba rwo gushaka uburyo bwo gukumira iki cyorezo. Ni mu gihe ku isi yose hari inkingo zigera hafi ku 150 z'icyorezo cya coronavirus zirimo gukorwa, izigera kuri 19 zigeze ku cyiciro cyo kugeragerezwa ku bantu.
Afurika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere muri Afurika cyatangiye kugeragereza ku bantu urukingo rwa coronavirus, aho kaminuza ya Witwatersrand muri Johannesburg irimo kugerageza uru rukingo rwakozwe na Oxford Jenner Institute yo mu Bwongereza. Uru rukingo biteganyijwe ko ruzageragerezwa ku bantu 200,000 bari hagati y'imyaka 18 na 65 barimo abafite virusi itera sida. Uru rukingo kandi rurimo no kugeragerezwa mu Bwongereza na Brazil. Umuyobozi wa OMS muri Afurika Dr. Matshidiso Moeti yavuze ko mu gihe isi yose ikomeje guhuriza hamwe mu gushaka urukingo n'umuti wa coronavirus, ari ngombwa ko kubigeza kuri bose byitabwaho bikagirwa intego y'ibanze. Ati kenshi usanga ibihugu bya Afurika bisigara inyuma mu ikoranabuhanga rishya harimo n'inkingo. Ubu buryo bwo kuramira ubuzima bugomba kugera kuri buri wese atari abashobora kubugura gusa. Dr. Moeti yashishikarije ibihugu byinshi muri Afurika kwitabira igeragezwa ry'inkingo n'imiti bya coronavirus kugira ngo ibizakorwa bizabe bihuye n'ibyo Abanyafurika bakeneye. Muri Mata uyu mwaka, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS n'abafatanyabikorwa batandukanye batangije gahunda yo kwihutisha imirimo yo gukora imiti, ibipimo n'inkingo z'icyorezo cya coronavirus, kandi bikagera kuri bose hirya no hino ku isi nta busumbane bubayeho. Iyi gahunda yiswe Access to COVID-19 Tools ACT. OMS yatangaje ko ubu bufatanye bugamije kwihutisha ikorwa ry'imiti, inkingo n'ibikoresho byo gupima byizewe kandi bitanga umusaruro mu kwirinda, gupima no kuvura coronavirus. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubyeyi ashobora kwanduza Covid-19 uwo atwite. Ubushakashatsi bushya bwakorewe mu Butaliyani bwagaragaje ko umugore utwite ashobora kwanduza icyorezo cya Covid-19 umwana ukiri mu nda. Kuva Covid-19 yakwaduka mu mpera za 2019, abaganga n'abashakashatsi batangiye kugira impungenge bibaza niba umubyeyi adashobora kuyanduza umwana atwite nk'uko bigenda ku zindi virusi zirimo itera sida, HIV na Zika iyo hatafashwe uburyo bw'ubwirinzi. Muri bimwe mu bihugu byagezemo iki cyorezo hagiye hagaragara abana b'impinja bacyanduye, ariko abaganga bagakomeza gukeka ko banduzwa n'ababyeyi babo nyuma yo kubabyara, nyamara abandi bakagaragaza ko bishoboka cyane ko baba bandura bakiri mu nda. Ubushakashatsi bushya bwakozwe n'itsinda ry'inzobere zo mu Butaliyani bugashyirwa hanze ku wa 9 Nyakanga, busa n'ubwashyize iherezo kuri uku gushidikanya kuko bwagaragaje ko umwana ashobora kwanduzwa na nyina umutwite. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bagore 31 barwaye Covid-19 babyaye mu mezi ya Werurwe na Mata. Izi nzobere zivuga ko amaraso zakuye ku rureri umbilical cord rw'aba bagore yerekana ko yari arimo utunyangingo duto twa coronavirus, ndetse umwe muri bo bakaba baranadusanze mu mashereka. Uretse ibi, muri aba bagore bakoreweho ubushakashatsi, 2 muri bo babasanzemo utu tunyangingo twa coronavirus mu myanya myibarukiro. Uwayoboye itsinda ry'impuguke zakoze ubu bushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Milan, Dr. Claudio Fenizia, avuga ko hari aho babonye ibimenyetso nashidikanywaho ko umwana ashobora kuvuka yanduye Covid-19. Yagize ati, hari hamwe twabonye ibimenyetso nashidikanywaho byerekana ko umwana yavutse yanduye Covid-19 kubera ko coronavirus twayisanze ku maraso y'ururiri ndetse no mu ngobyi. Dr. Ashley Homan nawe uri mu itsinda ryakoze ubu bushakashatsi yavuze ko hari naho bagiye basanga uduce duto twa coronavirus iruhande rw'umwana ukiri mu nda, ariko akongeraho ko abagore baramutse bubahirije amabwiriza asanzwe yo kwirinda Covid-19 byabafasha bigafasha nabo batwite. Ati ikintu cy'ingenzi abagore batwite bagomba kumenya ni uko ari ingenzi gusiga intera hagati yabo n'abandi bantu, ni ingenzi kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Si ngombwa ko abagore batwite baca ukubiri n'abandi, ahubwo bakwiye gutekereza ku ngaruka byazana ku buzima bwabo igihe batwite. Ubu bushakashatsi buvuga ko bishoboka cyane ko umubyeyi yakwanduza Covid-19 umwana ukiri mu nda, ariko bukongeraho ko ibi byago biri hasi cyane ndetse n'ingaruka byagira ku mwana zidakanganye. Coronavirus ku wa 9 Nyakanga muri Amerika hagaragaye abarenga ibihumbi 65 banduye.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko kuwa kane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize ubwandu bwa coronavirus bw'abantu barenga ibihumbi 65. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu hamaze kugaragara abantu barenga miliyoni 3.2 banduye coronavirus kuva iki cyorezo cyakwibasira isi. Umubare w'abapfa nawo wiyongera umunsi ku wundi kuko nibura mu minsi 3 ishize ikigereranyo cyabo ari abantu barenga 900. Perezida Donald Trump we avuga ko ubwiyongere bw'abantu banduye iki cyorezo buturuka ku bwiyongere bw'ibipimo bifatwa muri iki gihugu. Yavuze ko ugereranyije n'ibindi bihugu Amerika yashyize imbaraga mu gupima kubirusha, aho imaze gupima abaturage barenga miliyoni 40. Ati iyo tuza kuba twarapimye miliyoni 20 abanduye baba ari icya kabiri cy'abo dufite. Kugeza saa 2 z'igitondo kuri uyu wa gatanu ku isi habarurwaga abantu miliyoni 12,394,651 banduye coronavirus, abapfuye bo ni 557,504, mu gihe abakize ari miliyoni 7,225,075. Ibihugu bitanu bya mbere ku isi byibasiwe na coronavirus. Ku mwanya wa mbere haza Amerika ifite abanduye miliyoni 3,219,999, mu gihe abapfuye ari ibihumbi 135,822. Ku mwanya wa kabiri haza igihugu cya Brazil gifite abanduye miliyoni 1,759,103, abapfuye bo akaba ari ibihumbi 69,254. Ku mwanya wa gatatu haza Ubuhinde bufite ubwandu bungana n'ibihumbi 795,605, abapfuye bo akaba ari ibihumbi 21,632. Ku mwanya wa kane haza Uburusiya bufite ubwandu bungana n'ibihumbi 707,301, naho abapfuye akaba ari ibihumbi 10,843. Ku mwanya wa gatanu haza igihugu cya Peru gifite ubwandu bw'ibihumbi 316,448, mu gihe abapfuye ari ibihumbi 11,314. Uko muri Afurika iki cyorezo gihagaze, ku mwanya wa mbere haza Afurika y'Epfo, akaba ari cyo gihugu nyine gifite ubwandu bwinshi bugera ku bantu ibihumbi 238,339, aho abapfuye ari ibihumbi 3,720. Ku mwanya wa kabiri hakaza igihugu cya Misiri gifite ubwandu bungana n'ibihumbi 79,254, mu gihe abapfuye ari ibihumbi 3,617. Ku mwanya wa gatatu muri Afurika haza igihugu cya Nigeria gifite ubwandu bw'ibihumbi 30,748, naho abapfuye bakaba 689. Ku mwanya wa kane hakaza igihugu cya Ghana gifite ubwandu bw'ibihumbi 23,463, mu gihe abapfuye ari 129. Mu karere u Rwanda ruherereyemo, ku mwanya wa mbere haza igihugu cya Kenya gifite ubwandu bw'abantu 8,975, mu gihe abapfuye ari 173. Hakaza kandi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite ubwandu bw'abantu ibihumbi 7,846, naho abapfuye bakaba 189. Ibindi bihugu nka Uganda ifite ubwandu bw'abantu 1,000. Uburundi bumaze kugera ku bantu 191 banduye, umwe akaba ari we wapfuye. Tanzania yo igeze ku bantu 509 bafite ubwandu, naho abapfuye ni abantu 21, mu gihe u Rwanda rufite ubwandu bungana n'igihumbi 210, mu gihe abapfuye ari 3. Kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye, naho ubutaha. Tubibutse ko aya makuru tuba twayakusanyije twifashishije imbuga zitandukanye harimo Kigali Today, Igihe, Umuseke, Inyarwanda ndetse n'izindi. Nongere mbashishikarize gukora subscribe, like, comment ndetse n'ibindi bitandukanye, kuko ibyo byose nibyo bituma tubasha kubagezaho ibyo mwifuza. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.
amakuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.